wafika vele kufa, ngabe kufa niyakwazi hlala kukhona. And by that time kunabantwana nalo sisi bekahlala nobakhe. So thina ekhaya sibe simthatha njengomntwana kabhuti wami, but sahlalela imfihlo njengefamily ukuthi umuntu nakwenze amadokhumenti labhekane nale ndawo, ama-ID akamfowethu, everything, ama-death certificate wakuthatha lo mfana. Siyanibulisa babukeli emakhaya. Siphansi 18 ezinambeni emalahleni. Sila mayelana nendaba yalomuzi lo. Ingabe isitandi sakho na Mhlali? Nginomama nobhuti bazositshela kangcono ngalendawo le. Ninjani? Siyaphila. Ninjani babukeli, mhlaba wonke jikelele. Maybe niyangibona la ngikhathatekile ngise 18 ey'nambeni emzini kabhuti wami lo walala. Mina nguPenelope Marshall Sisibongo. Ngize ngendaba yendlu la yakamfowethu ubhuti wami walala. So unabantwana babafana. So washiya lo muzi lo kuyi-RDP ubhuti wami. Wathi nakashiya lo muzi abantwana bebahlala khabo mama khona eMatsulu. Ngabhuti wami wabe seyalala. Bosokuhlala umalume wabantwana la kulo muzi. Ukufika kwakhe umalume wafika ngesizathu sakabhuti wami ukuthi uzofuna umsebenzi. Ubhuti wami wamlanda eNelspruit ukuthi azomaketha ngapha athole umsebenzi. Lucky enough wawuthola umsebenzi, wasebenza ahlala nobhuti wami. Ubhuti wami-ke wafika vele kufa, ngabe kufa niyakwazi hlala kukhona. And by that time kunabantwana nalo sisi bekahlala nobhuti wami. Abafana abayi-2. Lapho okuningi angeke sikhulume ngakunama-secret. So lo muzi lona kunomalume nobhuti walomfana wami lona wakabhuti wami, so sisigcina thumbu kuma kwakhe. So thina ekhaya sibe simthatha njengomntwana kabhuti wami, but sahlalela imfihlo njengefamily ukuthi umuntu nakwenzeke so iyahlalelwa. So kwatholakala kuthi ngenye imini babophisa umntwana kabhuti wami. Umfazi wakhe bekangekho asekhaya, bekane-baby ayeNelspruit. Lo mfana lomncane wathi ubhuti wakhe umntshontshele iy'mpahla wayombophisa enzela ukuthi akhona engena ku-RDP atshontshe amadokhumenti labhekane nale ndawo, ama-ID akamfowethu, everything, ama-death certificate wakuthatha lo mfana wagodla ngakuye. Wabese-ke uya kamasipala nomalume wakhe loyo, nabaya kamasipala kuthi abe i-beneficiary ukuthi umntana kabhuti wami. So babukeli emakhaya, ngicela ukubuza ukuthi umuntu uma abhalise i-RDP na ngabe umntwana amfakayo. So kwatholakala ukuthi ubhuti wami azanke afake umntwana. Lo mfana lo ngikhuluma ngaye li-2000. So bahlali ngicela ningicaciseleni la ukuthi li-2000 lingena kanjani kube i-beneficiary. Ngabe ubhuti wami bethame abhalisa bokufuna maybe ngabe umntwana wangena yile first born yakhe. Selona azivele ngo-2000 indlu yabhaliswa ngaboma-90s. Ungena kanjani, ufake ngubani lapha ukuthi abe i-beneficiary? Why umalume nakaneciniso, why angakabafakanga bonke njengabantwana bomuntu? Why akhethe lo omncane angafaki lo omdala ngabantwana bomuntu bamama oyi-1? So bahlali ngilimele emoyeni kakhulu ngabe umntwana lo wami wabhuti wami akasanabazali, umamakhe walala, babakhe walala. So nayo ifamily yakhe umamakhe bantu bangamthandi, bamvisisi vele, always ngimile ngimbhekile. Sonke isikhathi vele bathi u-wrong angasi-wrong. Ngabe abamzwisisi, bafuna ukuthi bathengise le ndzawo. Ngabe lo malume akhona wafaka ama-room, bekatshele ubani ukuthi afake ama-room la kule standi sebantwana.
So manje sothi kahle kahle lo malume sonenhlito lebuhlungu ukuthi bantwana sebakhulile, lo mfana omdala ufuna ukuyohlala endaweni kababakhe, umalume akavumi ukuthi umuntu eyohlala ekhaya. Bathi lo mncane bamvumela ukuthi yena abuye azohlala ngapha. Why angayenzi ikhwalo? Wathi nakenza lamaroom wathi wenzela abantwana bakasisi wakhe ufuna ukubakhulisa ngawo. So manje umfana lo wakambaqabana ke naye umalume wakhe angazi bebabanga ini. Umntwana lo wabhuti wami bamenzela i-protection order. Ngabe abaqala ukumhlupha lamaroom bayabhidliza, yena lo wawakhile lo mntwana kabhuti wami abuye afaka amafastela. Uyatiharezela naye. So babukeli nithini kuleyo ndzaba. Umuntu oyotholakala athenga lendlo ebeni mina ngishilo ukuthi indlo lena basho nje amadokhumenti akhona, bafakele umntwana kabhuti wami ejele ukuthi bakhona ukungena ku-RDP batshontshe amadokhumenti boyishintsha lena. Ngathi nangombuzo umalume akhona ukuthi lo mntwana loyana ungene kanjani. Wathi kimi mina ngiyokhuluma neloya lakhe, ngibuza iloya lakhe ukuthi lo mntwana loya ukuthi abe beneficial kabhuti wami ungene kanjani. This is family house, lendlo ayithengiswa. Nini mabukeli emakhaya la stand number 1 lesi 19431 e18 akunamuntu ozothenga le ndawo ayithengisela ulaki umnisi, ayisindlo yakhe. Umalume weKruger, oKruger abachana la bayintandane. Ngisimphakathi ngicela niyibona le video, ngicela ningisizeni ningayithengi lendlo ngabe itshontshiwe, amaphepha atshontshiwe. Ngicela sisize labantwana, naye umasipala naye wrong, sazokuya khona siyobuza ukuthi lo mntwana lo ongasiwa kabhuti wami ungene kanjani ku database lapha ku beneficiary. Ngaye lo bofuna angenile yilo mfana wakabhuti wami, lokho ngiyakwazi, lokho naphambili ngakumela. Loyana umntwana ngabe ungene nomama, umama uyazi wamthatha kuphi weza kabhuti wami. So babukeli indaba yami yiyo leyo. Ngiyacela babukeli umuntu ozothenga lendlo angayithengi ngabe isenkingeni, angayithenga uzoba senkingeni. Angeke sithule, sizofayitha tot ethuneni. Naye lo mntwana lo yena lo bathi ngivume ukuthi wakabhuti wami uthi noma alele la kulendlu uyafika angitshele mina athi anti angikhona la kunezinto ezihamba phezulu kwamasenke ngiyacindezeleka. Uma athi uyethuneni la kabhuti wami ufika aquleke. Why bona bangakuboni ukuthi lo mntwana ayisuwo umntwana wakaMarshals? Naloko mina bathi kanjani ngiyafuna i-DNA kuyenziwe ama-DNA lo yamntwana loya noma ayi-beneficiary, indlu ayithengiswa, unabantwana unabazukulu. Ngiyabonga abalaleli emakhaya. UPenelope Marshals okhuluma ngey'nambeni phase 18 eWitbank. Ngiyabonga. Sanibonani babukeli emakhaya, lo khulumako uLebogang Cyril Mashali. Ngizokhulumela indzaba yesitandi sababe sase 9431 extension 18. Babukeli lana kushuthi sibhekane nenkinga yokuthi umalume ilasbon yakibo mama i-brainwasher lo mfana wami omncane kimi ukuthi funa lo mfana wami amthengisele lo muzi kababa. So mina into esicabanisa nomalume ukuthi mina utshe lo mfana wami omncane makavuma ukuthi lo muzi umalume angamthengisela. Umalume wambuza ukuthi ufuna kuyohlalaphi, masekamthengisele lo muzi wathi ufuna kuhlala eMatsulu. So mina into esicabanisa nomalume mina ngivumanga le ndaba leyo ukuthi sithengise umuzi because ngimtshelile ukuthi umuzi awuthengiswa. Sakhula nabantwana and abantwana uma kufuna ngibaphahlele la emzini kababa. So kahle kahle mina umalume ungizondela lento leyo. So usebenzisa lo mfana wami ukuthi akhona ukuthi amenzise izinto ezwrong. So bengicela nami babukeli ukuthi ningincedise lapho because sengibuya nokuboshwa, bangi-accuse bathi mina ngingene eroomini le tenant ngagcekeza and lokho akukho, bathi ngingene ngathatha ifoni
and lento leyo ayikho babukeli. I-tenant lama-tenant lawa ahanjiswe wuye umalume, wafika wabacosha athi mina yangiphule iveni kamkhulu. Kube le veni kudala ihleli la babukeli, solo ngibacela ngithi ababuye bayi-charge cause lana bangamagundwane nje iyangcolisa, akusabi nespace. Solo bathi bazoyilanda. Wangitshela umalume wathi uzozama ngazo zonke izindlela ukuthi mina ngiyoboshwa ukuze mase ngiboshiwe azokhona abuye azophula la. So mina ngadecide ukuthini, akungcono ngihambe ngomenzela i-protection order yokuthini angaloku eza la, cause kokucala weza lana wabuya nabazali bakhe badestroya likhala kababa, baphula ama-window, izivalo, ama-basing bakhipha. Njengoba ngikhuluma nje balaleli, lo muzi kababa uyabola, amanzi kuyabhidlika ngalola akukhiphile lokwezimpompi. Waba nokuthi mina ngiyabhema, mina ngibhema ama-drugs, angeke ngize ngikhona ukwenzani ukulivusa lekhala baba. Nali khala baba sengilivusile kancane kancane babukeli, sekucalile abantu bayahlala, uyacala futhi uyabuya uzongilwisa. Usebenzisa bani lo mfana wami omncane, uthi yena uzobuya asikhiphe ngoba thina asifuni ukuthi angivumelani naye ukuthi kuthengiswe likhaya. So and kusikhipha kwakhona sokungena abanye abantu. So ngiyacela balaleli ukuthi nisihelebhe lana kule issue lesibhekane nayo. Ngiyabonga. Ngibalaleli umphakathi waseMalahleni, ngiyabuya futhi. Into le engiwarisako nize ngibona ngisukuma ngigcine ngiye kubantu laba ngangisiza ukuthi at least le ndaba yami ikhona ukuvakala umhlaba wonke jikelele. Uthe kimi nakathi kuhambe lo mfazi walo mfana womfowethu, ngathi mina uhamba kanjani lo ntombazana, ngabe unabantwana nalo mfana kabhuti wami, uhamba kanjani lo mntwana, ngabe ayathandana, ayongena indaba zabantu abayi-2 bathandana ukuthi bahlukane, angeke uhlukanise abantu. Bathi abafuni le ntombazana because yenzisa lo mfana. Akekho umuntu ongenzisa omunye umuntu. Lo ntombazana ugayida kahle umyeni wakhe ukuthi nakunje senza so. Nami kungimi ngathi myeni wami nakunje senza so. So umntwana abantu ufela lowo-ke, bathi akalunganga mude aphume ahambe. So yena uneplan yokuthi azobakhipha la endlini kabababo. So ukubakhipha kwakhe ukuthi lo mncane lo ongasiwa kabhuti wami athengisele umalume wakhe le ndawo, yiko la bazophuma khona. So balaleli, ngiyacela ningisizeni ukuthi bantu bangayithengi le ndawo, ngabe le ndawo isenkingeni, kuliwa ngaso leso stand leso. Mina ngu-anti wabo, ngimi lesengisele nalabantwana labafana bababhuti wami bayi-3. Ngiyanicela babukeli, ningibukele umhlaba wonke jikelele ukuthi ngicela ningisize, ngisize abantwana bakabhuti wami bangalahlekela umuzi wakibo. Kubuhlungu ukuthi uswele indawo yokulala, lithi nalishona ilanga ungazi ukuthi ufihla kuphi inhloko, ngala une-baby naye. Ayephi nale baby? Kulesa le baby, ayephi le baby? Bamthanda kanjani lo mntwana kabhuti wami? Ungathanda umzukulu uzonde umntwana wakhe, naye umalume wakhona uthe noma ngafa umntana kasisi wakhe angeze ethuneni lakhe. Utshela lowo mfana ukuthi angeze ethuneni lakhe. Nangu lo mntana umakoti kabhuti wami, nali isana leli le bakhona kungena endlini bagqekeze bathatha amaphepha, amadokhumenti. Umama bekaye kibo ayokhomba abazali i-baby, ngabe belisesebovu leliswane. So bathola ithuba lokuthi bangene batshontshe lamaphepha. Atshontshiwe lamaphepha, siyawacela atshontshiwe. Balaleli, ningathengi lo muzi ose-18. Ngiyabonga balaleli, isazoqhubeka phambili. Balaleli, bengifuna ukusho ukuthi vele lento lena ngisho ukuthi into vele abayijwayele laba kibo mama ukuthi badla abantu izitandi, nale nelispread 2 yezitandi bazidlile izitandi zabantu. So bengicela balaleli ukuthi kube nosizo kule nkinga le esibhekene nayo. Ngiyabonga.